Karbi along Autonomous Council CEM na pinarisang ho tum Geoponi constituency along Kaching Turamo kedeng Japan penangan andi malong long ikesom. Rong check FW subcenter along Arniwang Saikia tumapan cetong dam long li. Karbi lameda maya tumpen perang kia mai kepa. Kardom, Nili Karbi Prime Time News along pen Durmi BP. Tunar jikta bertang tuan pen. Diopani MSC constituency angkang. Mati jong ni pai serkep Arni Anarlo por pai krehnia por malom. Balijan pen apar deponi adak tawar pika salam ponchiapan CM Pliram Ronghang Arideng pen long ekesom. Long ekesom pona saya long MSC Mukut Mahanta lapen VDC Chairman Sonjit Lekte Cherap Chetodun. Labang sa amaya long Karbi long Autonomous Council Chairman Horan Singh Be, EM Atum Jagat Singh Ingti, Amar Singh Tiso, MD Pukon, MSC Atum Ram Singh Timung, Longki Timung, Mongol Singh Timung Pencheng Lok Penangan Ketheki Ding Atum Chetong Dunsi, Long ekesom amaya long RDP Dun. Balijan pen apar depani adak Kacalenga tawar pi kepat hepon jiapan mati. Tawar kasalam pon jiapan tangka sika kuti pola pen bornir japen mojadar arong tawar kasalam pon jiapan tangka sika kuti krehini panong pon lupu Karbi Anglong Autonomous Council CEM Pliram Ronghang pen Clardak pen Mayalong Than Pachini Padu. Sojeng constituency arlo Hamren pen kilometer thom kebra troxian kahelo rong check FW subcenter mati se kechelang ahem aningkan ongdung penta dolo doctor nurse pen danglok kenangjian ke sarkar pen our side pipon thailo bon satame haladak aratum kesukiun e polote ajo pherlo satame chebu krokneng Hamren ansi chawanangji Atheke labangso se kachelang ahem a doctor pen danglok saiki do anatum tame Hamren si dothai haladak ke iripen epongan si sai cheklem dam chotpusi haladak arat tumpen pherangkia phan pachini sarkar pen ke se kelang ahem doctor nurse atum ke do a quarter anta kimrang bonlo lapen adimta langmesen setame se kelanga phadeng ahin ben hadak kedo asai khia tumapan doklung nangji pura sodak ahukum kavedet ajok iripen ephong anle sai cheklem dam positame thang akisung ave keso keun e ajota thek anarlo da thek anparta ahut pen ke chingkhanwat akisota dota hai setame se kalangchia tumabang ke iripen ephong nat sai cheklem dam adok hadak araratum ke sai dok jc Hamren an chawanang kok titilo Perang ke pen berta ke abdam ahut ke long ateng ke quarter high huita se kelanga sai khiatum dobang avedet ajok rong check high school athan bangatum loksi ke do pusi chinidam komentu si bangso se ke chelang ahem ahok pet pen se kelanga tum ke do klung jima pusi hadak aradatum ke non puan ta towar cholang rentilo Karbi lameda mai asahem rong chang along mati jong ni paiser kep Arni tili hinia por malom pen perangkia mai kangni Perangkia mai kepalo penalong non ke wangji mati jong ni pai krehini Arni ada por pai kre si rachima por pen lameda mai sai hemalong ke ele mai phu lapen dun mai phu bang hini akimi kang wai jia phan tiria mai pen kachesik pado ponlo lasi arotin pen bang hini kachetong dun jia phan chuningri lapen non ke wangji surini ra kreser kep aningkan arko achiklo ni pai krener kep pen ingkoi raisi Arni an kele rat amai pialong Karbi Anglong rat do an kacharap dun pe jia phanta chuningri pon pado an parta non ke wangji rat amai pialong Karbi aketa pakre pho an ke paklang jia phan kachesik pon pado lasi Karbi aketa ke paklang ji do pulote mati jong ni phai ingkoi Arni angbong ke pale e jia phan chuningri pon pado lapen an parta kele atum pen pherangke amai along penangan kachesik pon aputhak pachatak pon pado along li bangke ni tum cerai long ni dalu palang lasi alang ni tum si kepene ali mojar tum ki tum pen si palang stame non as stame ni tum la so development ma along ni dalu lasi non nangkili ji arko ya chik luang mong la so alang ni tum along li nangka hotai ji phana chuni rilo pulo tante la kachiparai tangatek ben ebaya tamik le nako dilitung nang ki dasemet pek ke loli
Pengen dibuang sama dia. Nikah kok kepo, dia kan lah soal ramai long dia betul betul. Kita kami lah. Kalau kita kami lah, bahkan kita kan ada di mana itu masih bangli. Tapi soal nasi itu kuat kuat untuk long pensi pilot rock, pilot rock panjang. Sikit dah istiqi yang long lilo, sikit selfie kamera long lilo, sikit hana dulu long lilo. Tapi soal nasi pak rock kan pilot panjang. Asal panjang bangkai durang solong bangkai long log. Last long log. Anak lepas kan long log. Non itu menong saya dokumen kata udah stop kata lama. Kita long itu semua nampak pun, mungkin bawa kita tangkapan hemi kiri pun. Asal ada CM tak dulu, ia betul tak dulu laplo, long sah tak dulu laplo. Akhir bang, latung ke lah, kerja kumpi kumpi ke ada si khana itu. Apa ni kicok dulu dong wel. Akhir lah angin, kilang tak macam. Lain mana alam cuma hem tiki dia kima long di kaki tika macam itu hi. Kalau dia lu pun tu je. Macam ni tu tu. Kamu tu tu macam tu. Semua bang aja bang nampak kau. Akhir di kanan dia ni kau kalau. Akhir apa bang ada kau ni? Lasi along lebang ke nak mati lebang ke. Irrigation long lidah long lagi. Itu long atas tu. Non malam sopor pan dihina Parman Birta Mointon Ponik Sinang. The bell is ringing. Everyone is singing. Christmas is coming. Sengkan dambom tanglo. Sengkan akimita wang bom tanglo. Puthot Christmas nang li thulipo. Lasi seng chiporong dunang o jirpi pen jirpo. Dilihin pen sengkang sama kardong pajiriklo. Lapusona por ke mehut isi birta ke medo. Birta ke me ke lapuson henlo. New gospel production ahin pen ke son sepon. Jisu neo epu audio album. Matijong ni pai Troxy Arni. United Christian Forum ahin pen Catalan ponji pre-Christmas along si impu poniki. Ranam supo Jisu, ranam Karbi along. Mahang teksi nandu, jainong aroyalong. Labang solong. Ninging sam jin lapen, nong nam kach thang tlong, mirmili rong pipi, probi khat tok pi lapen akapre alun sip po lapen alun sip pia tum kilun alun ju arj pon long igi. Labang so dis nang litum kinam ji ning hang pulote, dipu LOP long si long pon igji, lasi humri da mikha lapen nam ik vek tha. For more details, please contact on this number. Hurry up, hurry up, hurry up. Difu Trade Fair at Difu Club starts from 22nd of November to 10th of December 2017. Luxurious handloom handicrafts products are available such as door curtains and cushion. Valuable quality of traditional Assamese dresses, shawls and saris, shocks for men and women, etc. Offers on all gas stove and Samruddhi unbreakable plastics. Art and craft sofa come bed. Cosmetics and Ayurvedic medicines are also available. Credit and debit cards are accepted without any extra charges. Admission is open for the session of 2017 and 2018 at Asian Kids Difu Rongkhalang. Forms are available. Parents and guardians are requesting to collect it from the Office of Asian Kids. All kinds of facilities like smart class, computer periods, playground, learning accessories with celebrations of various festivals to aware children, transfer provision, merit scholarship, annual sports, etc. So hurry up. Seats limitations 20 each. Date of admission for new students on 15th of December 2017. Last date of form submission is 14th of December 2017. For more details, contact at 8638727195 or 9085848042. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কান্স সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products.
grocery items. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Kanj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola upthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihina mo pi putat birtalong wang thulo. Matijong ni pai sirkep arni tili hinia por malom pen. Japalangso FC la pendila FC atumang bongsi ing tangkring pen cepate pon. Angdung kiti ke batupon along dila FC aterana tum bol ipum Japalangso FC aterana phan thapon si cepa hai pon lo. Kechengsi anong itang ka suri thom cap la pen trophy. Hini anong e mate la bangso angdung kiti ke patu along keram aterana tum aphan. Tangkasuri ing koila pen trophy pajirpon. Winter Football Championship kapatu angdung kiti along alui sarpo aman pen. Karbi Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Chatongdun. Manpeng aluhi Karbi Autonomous Council Chairman Horen Singh Be, EM Atum Jagot Singh Ingti, Amar Singh Tiso, Lapen Kachopapon aluhi aman pen Board Chairman Richard Togbi, MAC Atum Ram Singh Timung, Longki Timung, Pabitra Rongpi, Mongol Singh Timung, Lapen Penangan Ketheke Dingatum Chatongdun si Winter Football Championship kapatu angdung kiti along RDP dun. Kar news apherangke Ananderang Abirta. Bukajan Sport Association atum chapatir piponsi hini angdeng aboni karmakar Memorial Prize money kam running trophy men's football championship Bukajan bet mohal patu aklamalang matijong ni pai sirkep arni angdung kiti patu ponlu pusi card news apherangke ananterang pen birtanang pale. BSA amai phu EM Barim Jivan Chandra Pathak pen kachapayam phupon amai along aluhi aman pen EM Barim Ram Singh Togbi Mukul Bora Juna Singh Phangcho lapen kithe kiding atum chatongdun angdung kiti kapathu pon Jogam FC lapen multiple FC atum angbongsi pathulo kapathu kacheng pen multiple FC atum kethek munak ajok multiple FC goal pho lapen Jogam FC atum goal ke pithek thedet ajok rem dedlo chatongdun alhi atum arideng pen si medal trophy lapen cash money anong e pachirponlo kapathu along referee modon rong pipen si langchari dun si mesen pen pachunlo. Pini Karbi Primetime News abang kela pon si kang ton pon iglo nang ibom thakat news channel domi thakme kurang tu.